kanti ke njengamanje eceleni kwami kune-Operation Dudula esiyaziyo ukuthi they've been partaking banengxenye abayidlalayo ekulwiseni nesihlava okanye nesifo esifana nalesi. Ngani zakwethu ngicela ukunamukela kwi-Durban Network. Siyababingelela nababukeli bakhe. Yes. Namhlanje niphumile njengenjwayelo nathi nizoyisupporta le cause ngoba vele nijwayele ukuthi nibe ingxenye yezinto ezenziwa i-March and March. Kusho ukuthini kunina ukuthi niloko niqhubekile niqhasa i-March and March? Basically kusho ukuthi i-patriotism kahle in one word, i-patriotism. Yes. Si supporta ama-South Africans ukuthi ama-South Africans akhululeke ezweni lawo, kungabi nendawo ekuthiwa ama-South Africans awangeni la njengala ePoint sekudume njengendawo esinabantu bokufika kakhulu. So thina si support i-March and March ekutheni yonke i-South Africa and la eThekwini yonke i-Durban yabantu bala e-KZN bayabantu bala e-South Africa. So kungabi nendawo nje la ekuthiwa khona asingeni khona. Yayo into esizele namhlanje ngizosupporta lokho. Kubaluleke kangakanani ukuthi ama-South Africans asukume ayilwele le? Kubaluleke kakhulu ngoba uma bengayilweli izwe lizomuka lizomuka and isizukulwane ngesaba namalungelo alinganayo nokhokho babo. So kumele ukuthi silwe manje izinto zingakabi as bad as they could be. Ngoba in a few years izwe lethu lingaba no president umuntu okufika masingaqapheli. So ingakho kumele sume manje sithathe izinyathelo sikhombise igovernment yethu ukuthi we mean business. Si serious ngalento esishoyo masithi asibafuni abantu e-South Africa illegally. Sikhulume nge-March and March. Kuyophela unyaka, iqale ecishe unyaka mawuqala. Ikhuluma ilanguage eyodwa kodwa luncane ushintsho olubonakalayo. Ungathini kuyiphathimandla abaholi abadonsa inyawo kodwa izwi libe likhulunywa lapha phansi? No, asibonge singakusho nje ukuthi njengoba isiqalile i-March and March kuphela unyaka yaqala. Kuyahlupha lokho ngoba sisube sikhuluma neziphathimandla kodwa azukwazi ukuthi zisiphendule okanye zenze u-action sithathe u-action. Lokhu kuhleze kwenzeka ke, that's why ekugcineni si-Operation Dudula sathatha ukuthi asithi ukwehlisa kancane kuma-March senze nje ama-operation la siya khona nje stretch if siye ema-factory siye ema-building siye ema-clinic asiye singasa-relya kakhulu kulaba bezomthetho ngoba siya-complaina senza ama-memorandum kodwa still bangakwenzi u-action. Yikho sesithatha iy'nqumo sokuthi siyi-Operation Dudula asiye mathupha siyibambele thina. Njengoba sila sise-police station ese-Point ekuwukuthi amaphoyisa asebenza la asebenza kudala nasebenza manje ayazazi iy'nkinga zala ayayazi into i-activities eyenzakala la. Kungani enganyakazi? Ngokubuka kwethu amaphoyisa ungazi ukuthi asebenzisana nawo ngoba ayakwazi ukuthatha ama-bribe, ayakwazi ukuthi ukubopha abantu bala ashiye bona abantu bangaphandle. Kumanje sila abantu abakwazi abagadiwe yithi kodwa bashiya amakwerekwere ngaphandle. Into esidinga njengamanje ababamba amakwerekwere sibambane bakhiphe labantu abaxoshe ngabe ngaphandle sihlale South Africa sikhululeke. But kuthe kumashwa kunjalo kwanomuntu phezulu. That was a peaceful march ekade ingakabi nazama. Kwanomuntu phezulu ebuilding okukholakala ukuthi okufika wajikjela ibhakede la 5 litre elinogrease lalimaza abantu lathela abantu ngogrease. Kusho ukuthini lo? Mphathi wohlelo siphatheke kabi kakhulu ngalesi sehlakalele lapha yana. And okubuhlungu kakhulu besihamba nabantu nengalo yomthetho. And asibonanga role ingalo yomthetho ayidlalile lapha yana. Kunalokho abanye sibabone besonga izandla okubona fanele bayazivikela. Kahle hle sesehle lapha sifana nokuhlasela besihlaselwa kahle hle. Okubuhlungu kakhulu ke kunabantu abacishe balimala abanye bathele ugrease abanye bacishe balimala. Esingazi ukuthi ingalo yomthetho izothatha kanjani lesi sinyathelo sehle lapha. Kodwa sibosa ngathi ube nokwenzelela cause bokufuneke enze something njengengalo yomthetho ukuthi is either mhlamba ayangena ngaphakathi athole umuntu owenzele yanto cause lento yenzeke emini ilanga libalele ukubuka wonke umuntu. But I'm sure le ability
bengeke bekwazi ukuhluleka ukungena ngaphakathi bethole umuntu owenzeleyo. So njenga-Operation Dudulo sothatha njengokuhlasela okunenhloso phakathi. At the same time futhi kukhona ingalo yomthetho phakathi and ayizange isho lutho. So-ke ngokubuka kwethu-ke ngicabanga ukuthi sizothatha isinyathelo siyaphambili ukubhekana ufesana leso simo senzeke lapha cause asikwazi sisama-South Africans kodwa kwenzeka isehlala sifana lesi sihlale phansi sisonge izandla sizothatha iy'nyathelo eziyaphambili zomthetho. Ukuthi kuqhamuke umuntu aphonsa ibhakede kube kunamaphoyisa akukona yini ukudelela noma kubonisa inkululeko enkulu yabantu bokufika? Kahle indelelo enkulu kahle ukhombisa ukudisrespect ungathi uvakashile uyi-guest and then uphinde uzodelela uzowenza into kanjalo ukhombisa ukukhulu ungasiboni disrespect of ama-South Africans yabo. So leyo nto leyo we took it very personally ukuthi ungamuntu ongasi-attack-a singabasukelanga yabo because we were marching peacefully bona baphosa ikani le-grease upenda asazi ukuthi yini leya nto leyo abayiphosile. It could have been acid and amaphoyisa angenza lutho agoqe ingalo instead akhetha ukuthi lento ephushe thina as abantu who are the victims of leya crime leyana. So nje we were very scarred nje kuyothatha isikhathi ukuthi si-recover from lento esehlekele namhlanje. Mhlawumpe kubantu abangekho la noma abantu abangakayiboni iminyakazo yeni noma abangakayijoyini i-March abangakayijoyini i-Operation Dudulo osasekhaya okubuka konke lokhu kuma-news okubuka konke lokhu kuma-podcast nakuma-phephandaba but yena personally akakasukumi wathi nami I'm taking the initiative. Nifisa ukuthini ke? Sibuka sekulethi kakhulu uma kukusenomuntu osahleze ekhaya ekubeni ezweni kunje. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe umuntu ongakaboni umuntu half minded. Ngicabanga ukuthi umuntu onormal emqondweni uyabo ukuthi kwenzakala njengamanje South Africa cause lento esiyenza njengamanje hayi ngoba siyilwela thina kuphela sesilwela nekusasa labantwana bethu ngoba ngendlela abantu asebedominate ngayo kuleli zwe lakithi kuyabonakala ukuthi eminyakeni mhlambe ewu-20 ezayo noma ewu-40 ezayo kuzobe sekuphethe bona kuleli zwe and the worst part ey'nkampanini ey'ningi even nakuma-private sectors government sectors yibona manje abadominate kakhulu and siyabona njengoba siney'ngane ey'fundayo ezinye ay'sazelo ziyakhula sinokuzibuza ukuthi ikusasa lezi ngane likuphi uma kunjeni. Ngicabanga ukuthi umuntu osahleze ekhaya mhlawumbe umuntu ongakaboni mhlawumbe umuntu onenkinga. Same question. Well, i-youth yanamhlanje iyadinga ukuthi isukume ijoyine ama-initiatives anjenge-March and March ne-Operation Dudulo ngoba if they do not sasa lokhu they won't have jobs ngoba abantu bokufika bafika lana bethatha imisebenzi yabantu. Sasa lokhu they won't have clinics ngoba abantu bokufika bafika lana begcwala amakliniki bethathe i-medicine yethu. Sasa lokhu they won't have power, they won't have be in political power ngoba abantu bokufika they are infiltrating our political parties njenge-political party ethize egcwele abantu bokufika. And soon we will have a president who is of other origins, mhlawumbe uyosuka eGhana, mhlawumbe uyosuka eNigeria, Malawi, asazi ngoba if i-youth ingasukumi manje ithathe ilento i-country into their own hands ngokuthi bejoin ama-initiatives anjengawethu bazoluza out kakhulu.